أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi taifa la Komori, kwezi wa Komori njiundao wanzi nano wajiundao hundani munguna jengliyo mbabanu ndiyo ikinga nyuanono oranyire ze fami za hanyu yewonge hamadi namna yo ngambe hoze ntosa za salamu za hangu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamjua ukana ikari kansi vanu si ukansi hasurwa ya za shikomori, si ukansi hauranya wa mana mkomori. Yewonge ngam amini ya ukana kawajibu Muhammad minje vanu ukabanunga siko bangweni sonsi pia haina mndu yojo tekeleza fikira ifikira yojo kambi ifikira yojo kanjema shawa imma haina mna tengweni yeuzirongola hotengweni yebonge ngam aminukananga mina madandaru vanu ndo sana nzitekeleze ikamnyezi Mungu halikusudia ngamjo sana nzitekeleze wa Komori wonsi pia ilihe na mndu vahe ikaha jangu ngutarajamu yaelewe ukananga siho bangweni hakabanu zinu fikra zonsi pia ngebidohe na mndu heda mzimandasi mndu ya shinde yaelewe zifikira ikao dorloni izu yabonge handani ngamwendeswe mwesuje hangu handani ngamlaumu au ngamrongozo ima opposition wa Komori yakaya arimwambia ni banundo nondo yakaya siwa saya ngar aminuka na ngari waniliao ensi hatu ngari waniliao ne mwanansi enamne kaundo ya ile ya tabi hao harmwensi yahe yakana nsi deli ya lazimu mwanansi ya bidia ishi sha rirudingari aminio kana harumwase mbwana zinuri wanao ngabo wandu wajoka unda ze faida za hensi ichotsi ndami amzambondo ndono ichotsi ndami yamba byominga mjito shayo wajibu ni waniliensi ya hangu ni waniliene mwanansi utsusubutu zamba utabiho yako zao ngekwasi watukufu wa Komori opposition ngamo mrongozoni henda mnayi vanu ngari wanao na diktatweri wambaza la sumani rirudi tena ngari wanao nendushambao diktatwiri diktatwiri inuika lantiza owanru waluho dingoni mwaza la sumani mimi efikira ya hangu ne proposition ya hangu yebake jajo kanjema wanama ma opposition lelo yinu randisa ho wanane c'est-à-dire si wandu ma opposition rijoko dingoni mwanyu sisi maranya yebake jajo kanje mengeri kaho mijini haturi wanane ne diktatwiri okaya mnduku jojusisa namna jema na nambakanari wanene diktatwiri ya hemiji hatu haina wandu warejeyo mijini hao riwanene diktatwiri side diktatwiri vanunga wa diktatwiri wambwaza la sumani shanga wa diktatwiri diktatwiri de ilo harumwe miji hatu yebake jaja wakati ya ukanare ndao mijini hatu rawanane diktatwiri hahindri hadani rihabili ya ukana karitsu wane masulaha ya voti haunyenyi ma opposition muhabili ya ukana kamtsuona masharuti ne masulaha ya voti yo haki ya hanyu he mwanadamu wapewoi izwe kaundo ya tostahimiadi sha tsikanza njuzise manarambari rejei harumwe miji hatu rango wakati ramba ukana kabatsi voti za 2024 yabunge bidore ndera wane harumwe miji hatu kabatsi ruhusa ya bunjiliyo
kabati ruhusa ya mitingi harumwe miji hatu haukaya siri wanao nembaezi mbi ya kifujarinu rikubaliana ukanado 2024 kabati voti awe lazimu rirejei harumwe miji hatu rendera ziye riwanene diktatwiri handani kabati mru wa ruhusa wa mru opposition jo kwamba ndrabo jo fanya bunjili harumwe miji hatu kabati ruhusa ya mrulo harumwe mbaezinu waje harumwe miji hatu wafanye bunjilio harumwe miji hatu azali na kenebit ebeti salama na mtsuje abonga mndongozo roa lomwali roa lonzuani roa longa zija majinru yanu kabati ruhusa ya unjia harumwe miji hatu bahiweleze wana wa Komori ya ukana ngwendao harumwa vote za 2024 abo ngari wanao na indushambao diktatwiri. Izo ndizo mimi na jona masulaha he fikira ya hangu haukaza fikira za hangu zinu mikali shawiri mina mdu wa opoza miwa nesa ukaya no ya opozisyon lumbeni nendea wanene ne diktatwiri lumbeni ya diktatwiri ya opozisyon ulonsu jini nendea wanene diktatwiri ulonsu jini mimi Wea kanga mwanu nae zimbinga mjwenda membwaju ya mitsami huli na wane nema diktatweri walo membwaju. Ya ulomba jini. Nedea wane nema diktatweri, ne diktatwiri ilomba jini. Ngam aminu kaya, ekari kubaliane namna inu, rishindiri tenderi wana ne diktatwiri. Rangu, bahabo aminu kanga rito wana ne diktatweri. Ukakarina kubalirike bana. Urambe ukananga ritoka ushindarizie voti. Yabo hozi ya voti, handani ngebidio, mabavu ya hatu, kabati ruhusa. Hauka kabati voti, ramba kartsuo na voti, zijoka 2024. Yabo handani ngebidio, riwanene diktatwiri, ya hoa mezi waloru mwemiji ya hatu, washangiria ule fujari lambao wazala sumani. Ketsu lazima miji yatu wake wanru waje wambe wafanyo voti hawambe wafanyo mabunjilio kwa mijini hatu ngabidori wanenizo ya bodo wanu rito aminuka kweli ngato shindari wanenemba na inu do ushinda rendera wane no miji hatu kabati ruhusa ya bunjilio lijofanyula mjini ngamjokana haina mji ngawe mafujari washangiriale fujari linu shanga wa mji tena walo kinyume neza fikira zahe mafujari wanu ngasita yaremi jihatu ritihedamu shahena mru ngebidore ndera wane harumwe jihatu kabati ruhusa ya mabunjilio kabati ruhusa ya kampanyi harumwe jihatu ikaza lingufanyo kampanyi na ifanyi liye mtsuje na beti salama shahata rumwa mjiwaezi wa moroni bo barua ni wena razida na mrenge zeto amana za mjiwaezi wa moroni mjone sekaba nyinyi wa moroni basi ngari twendo mijini hatu rendera waneneze ndongozinu kabana ukabunjilio la voti wala kabana ukamitingi ya voti ya miji hatu ngari aminio kangari torengaze charge zinu rendera waneze mbwana zinu haina mdu na tsodede ya wano mjini hao ekari wanano erinendo mijini hatu riwana nema fujari wanu riwana ukakabati kampanyi kabati mabunjilio ngam aminukana abo ripangayo yabatsikanza ni mrongoze ninyi opposition ya ukanga aminukana ilodele shawiri rikebazima nani si mashababi marainya riwanao na ezimbi ya kifujari gasita yari gasodingoni mwanyi kwezi opposition kalima labili ni mrongoza woni si johanza ni opposition mwabanga mwana zali ilimu nrezi maudu mritowe hozeloni haumje mrisasanye letambo rahana wa yari sasanye si jomba mparane mtsanganyihe mrenzi suala la umani na fitna
Aminuka kweli mwamba kweli nga mwanzo mndu sensi ya ani. Mparane nyi opposition. Haina mndu ikawa hafanya makosa. Ya kubale makosa. Zesamaha zisamilihanie yabu ni ma opposition. Ikamu nyi baraka. Harende nai. Ikamu nyi baraka. Gena makosa. Ikabaruani. Ikasofu Muhammad bana. Ikametra Mahamudu. Haina mndu ya ambe makosa wafanye bunjili yo, haina mndu ya ambe makosa ya tsaise samaha iliri hundanele shawiri la uhozwa nensi ne mwanansi. Haukaya ikamtsanganyiha, haina mndu hato waze proposition zahi, haina mndu haonesa zembi zahi, msamilihana mkubaluka kwa lingara ndora jusensi ngamu aminuke nsi hatu wallahi ngarjo ukoboa nsi hatu wallahi ngarjo to wale kriminali lamba wazala suma sino ikambaki sharu zingiri shakinafiki shandrabo shenu yabonga mritao harumu hasara simaranya wakomori. Haukari mwambia nukaya mwanadamu wapewai yekana irumbi, yekana ubinadamu, yekana usilamu. Haukati mwambiani, haina mwanadamu yarendwa zema. Haina mwanadamu yarenda, mwanadamu wapewe izema, hatomrenda nai. Yuala mokai waiti mwanadamu mwenza ubinadamu, waiti mwanadamu mwenza usilamu. Azali woi. Kwezi watukufu, wako mori na rike makle. Ridwambi laana ze kweli. Haukaya ni opposition. Mwambanga mwanza wezi maudu. Nwati pia mkabanu. Ilazimu mkana santimane maranya wakomori. Mwanesa ukana mrutadi izo ikaundo mwatimba nai ye komori yatu. Sikarina umlashani. Sikarina umbani nafasi. Ni wandu marengensi ya hatu inurangu dezane. Mwangamizensi ya hatu inu. Nyide matimbe ngama azali ya jale luari fini hao. Basikari na humla sheni. Rikahelewa ukaya. Nyi wandu marenda na yensi inu ne mwanansi. Lelo mrutadi mstahafiru. Shaze tuwa biyari mwanawani nizo nyi wandu ma opposition. Ngari shanga yao. Ikanga wandu wa hao wanue Zimba. Ikanga wandu wa hao wanue Hamasera. Bari tamba. Zembi. Ema jinru yanu pia warirenda. Amide ukozo. Mide nakoza. Oneshe mafu. Miko mru mrumio. Miko mru unliso. Miko mru unoso. Miko mru unlibo nyumba. Mrujwambaza ndrongo izungu nsaidiyo timdharau. Tena timdharau. Gamine wajibu ya hangu. Njeba nunambe ukaya no. Ni opposition na mresu nafiki. Kakwa lingara nzori hunuwele krimineli lamba wazala sumani. Na rikenkonyo nzima. Rikubaliane. Rambeze kweli. Basi mara hii ya ritokta haezi. Ritokta hahazi. Gasi tayari ya hufa hensi ya hatu. Shaka wanauja wanrumanu. Wadorumia wanru. Hamfaida. Zaki nafsi ya zahau. Gari zambao kana. Kanga wakomori watu subutu zamba. Watu la muha. Miti la muha uka miti. Mide nao na maisha maziro. Rangu maha na maha dezane. Natu paropo shienda mwali. Ngega mzambo. Ni opposition. Na msahafiru. Mrutadi. Mkubaluka nsi inu muitimbi magali. Mremnyeze Mungu mjemnyafinihe. Kaka mjafiniha. Kaka rsina za fikira za ukanga mzifinihao. Bahikari na umlesheni. Karina umlesheni ni opposition. Kanga mwandu ambao kaya. Mara yedu alazimu wajuhe. Sisi derabi dilitenderi juhe. Sisi derabi dilitenderi juhe.
simara wako mori o lazimu watende wajuhe do wanzo zirizaezi ngesi mara yabori ko juha izora hunda hindi emandamano yazali yakansi vanu wakati ya Maulana robo kilo tsuhole rakaumenya rasaho parani rafanya mandamano nyiwanru mheo vanu mwamba wako mori kwa tsujuha kamjaka vanu kabatira tsushimenya kabatira tsushita mro Ngamazol fanya kwani wakati walutu kivu karju hao ni wandu hao banu lelo mambo kamtsuri amini zinu tsimbana za lelo rimabia loka wakati ya robo kilo nsohole Maulana Sharifu kabatira tushimenya ngeborasi hao pare ni ramenya azali yalawa sambia haja sihundu mradindi mimi na homi mangoni mwandu wakaumenya hena rasul maliza karmwensimu sihundu ndongwendi wasambia haja dabalaba ho sambia roha ikililu haja mimi sihundu indi mimi miraiya mimi desire tseundu indi dabo babulweza society narengo hazini dabo na hunda indi hunda ze do manado hunda ze faida do wandu wa siasa neze fami za wandu wa siasa shatsi damini ngabo nyinga msiko Tanzania wakati nso sapareni nifanye mandamano nitowezi bake wandu jina wa kensi banu wadoruma Hasani Hamadi wa mitimvoti no habe ya tusindi hale karikana upashia hare ngenga zija hakawiya shenondwa hai mwanzani wahe yeti hundu indi ngabo nyinyi ngamanza wani wakati njo jabanu nsodo etashia wandu ezi esafara lelo inu timzingarani ranyi mlone mbaye zilelo ranyi makanaza ezi makabano wallahi safara lelo inu timzingarani mwashe mafu minti muhimu mraje banu ya jembe mimnafiki haukatsunelewa ngazi ni wazao lazima shemeze na beukaya no o wakanensi yenu warendensi nunai mwenza shonga wazali woi hajanguri timizi ngezo kamtsonza rizambe bari mkana wajumba hanyu wakama waziri wakama direktori lazima rive nulane enzianda inu haina mnu naonese oba hanu bano iberu ili ribadili ili rishange ekomori ya jana side ya lelo ekare ndo anzari siri emabwizi wanu wakanensi hatu rangu juzi jana lelo ensi hatu kena uparopangayo kare na uwasuli bahanu lazima ribe nulane baba nuhena mzima dasi haina mrungu ufoenda edzikwa shana risinge babanguzi ilo na hatu nuwana nasho hatu wehija watirudi waka wayeshari mwamesha maziru hamade namna riyeshio kanomba ndu nafasi misi na uparo jabanu njeni ni toreye hauni dharau mru ya tsuparo kanansi shekada wanu wakanensi hatu rangu juzi rangu jana rangu lelo wanu wansina walashe tina ujua bake wandu warengeze rasul maliza hatu wawahema jumba wahule arudhi mimi vangu ndola lo pareni tina ujua bake wandu warengeze rasul maliza hatu
wahule magari mababa vangu ndwenda hemindu sina ujua bake wanu warengensi ya hatu wairende hamashinu itea wadola welata na mine hanza nelala nefanza embabi yotina uba mru nafasi mru na henyonga hata mimi ngamidamine mwana mkomori ya kubaluke komori nuye hae garanzori badilishe mabadiliho maudu mru wanga midamina shahena mru mnafiki na hena mru ya rendensi nunai mru wonsi damina mrati none banu boni hao banu ikabo mimi ngamidamino opposition ni juo ukawaranganye nsinu watimbe nsinu na owandu wonsi damina gamta wa mashababi watu pororende nsinu na nikeda mina Gimbrati heba no adamba dezireka tsumwelewa. Oneshe mafunzi na pezo mdo anelewe. Mira ye mkomori. Na jitole nafsa moya hanguba tsina ukaya. Ngamlo shawiri damina mdu. Mine kanti banu mu kanti kiranya. Ya ukazembi naziona. Rangoma hanaza lo atandona mahamengo minena mili. Kwa dhalimu la timbe nsinu heri. Kwa dhalimu la sahilishera ya mkomori mtituta biho utina mle utina mfubi amandami ngeho mitina ulasha mbana hinu lazima nje banu mimi nje nabe nitowezilo horohoni hangu ya ukanga mrumani mafujari nga mrumani makrimineli shawari ruma wa rasuli shabanu wa makrimineli wa mafujari lazima rido zamba haukaya bakomori vanwe problemu kamtwanza risinge mabanguzi ngamtwanza ni mnikano mfano wa rija wae mwana nyesi rija vanwe ngama inu rasi halelo inu rija mwengoni mwandu wakahitimba mtunzarudwa milana za kweli eba nurija wemdu wavuka ensi yaho yangamisiwa ze haki zao zidhulumishia eba nungojwe Senegali ujawanilie makisali heze haki zahe nweza hozirarilwa kutsushinda wajawa wanileza hapo eba nutitojinika mfano kana Sumani Sonko uo mwanashe waho sojabu rija nzokomori ujakeja Sumani Sonko bangar juu himilia bangar juu kandawe bawe mneja na borija kuna ujoke Senegali udwamba ngo wanilo Sumani Sonko ngawe ntia wajoke waniliando dami mintota haezi mintota hahazi ala kulli hali mintota hazi ya daula mintota hanome wa bantu wa daula embabisa temareri nembabisa za internatori nembasta la soni fanya ngentoshao tunumbendu tsili ebanu simambiani ukaya nrondo emana zinu nishindo tijabanu hena usiku tsirongowa ngamshukuriwe mbaye zinu habo wantia prison nenda prison kadondraru za kamili na elewa ke prison da ila wanto wale bungu laho ukara haukenge bala nsodwenda ho polisi nelazo ula nsumbili nerudine puliliwa sijodweshe lokabalanga wendusha mbao magoba sharangu nenda magoba likadondraru nsuoneza joka hundria ngamjoria wenda pilizo ekati hibi ekati na mbamana shazinu nembao nsuona wakatenga uzima na joka ukamwara wenda magobani aboro nowe dziwanu wahibao waturia wenda magobani kuyajomba mru amanda amibo zambao ukanga mkozo njaporo kamwana wala njaporo kamwana kam aminukana besha mahakume besha maheshirini besha mahamengo mine wallahi njajo kamwana pilizo hazinu nambao haukainde haki ya hangu akati na ujua bake wanu wadola no lata no abunga mlalo nanzaya sina ujua bake wandu warengeze eze rasul malizatu wa ule magari wadopashia no abunga mwendo hemindu lazima mimi nshebeze akati mwambia nise tobia mbungufu
zilona le bwizi emba directoire ya mamwe le bwizi lila izwe kaundo ya rendao harume mara ya Komori simonesa ni jana simonesa ni karatasi ya hele bwizi la mamwe ujojo endende ya shitaki ikazo ndabo kaloti bwizi ikaloti bwizi ujoendende ya shitaki nendwe mahakama ngamjone sasa la mokali nubwizi yabo mimi kamine wajibu yangu au kamira ya Mkomori niko zao na basi tendelwa ni madhalimu zabarindi ni watu nsailisha kwa mimi mwananzi gets kanza ni mrongoza ni opposition na mretse unafiki na mretse zendrabo vanendo ngosi dokaya kabatsi voti ngari jobwana nyinga mjua ukana wakati baduka mbwana ngamdula loma la honi hanyu nyotsi pia halafu wanaye maskini do atoso pare nende wafuma do betoko nende afuma rendera afuma maudu mjemda ngaziri zaezi mrudi mrume nyingine za famisa hanyu misina poronda faida rumwensi inu tiwanilia ezi zinji za nduwarenga ezi yentumze sule libaki ya ribali yende tsandraya mimi tsikatsi kozo mdu wangu unu ya bangarendora wanilieze utwamu hede haka ujiwani lieza kutomweza hae yeti undu faida ndi yabo ni wakati nga msukonzo kaya nsojirenda hindu shitoa hindu ntowe nafisa moya hangu bahi ewanzo ya keena nduzahe warumezi na jawane nezi mbinu eshatudo hamba shekanyi wandu mwanzo ezi kamja sopare ni mawana ejo sopare ni tsindami amjo sopare ni amjo sopare ni wamiche hamandama nundu yafanya maisha mabwalilifu ya mbendwa hula ya usiku mwanadamu atoshindo milikisha embabiyo mjo sopare na miche embabiyo ngamjo sopare ni wamiche shekanga mwanzao mritendeze wanahanyu wakebonze maudu mjemu pare waje warangaza tu amana wanaye maskini wafe wajotende wafenda nyibo opposition wajotende wafenda nyi haukanga mrabao ndabu yabonge watu kufoko mori lazimuri kaze banu rimwambie lukana sekari kansi banu si ukansi kiranya Mkomori kishababi Mkomori si emruri wanonae yehamba krimineli namba wazala sumani shamiti mruwa wana na mrwa jina shanga mwano na mbaye zimbi yamba gofuruno mambi ikawe shefu wayo yamba wazala sumani njatu zinoparo habanu ndamba ringa mjibu mru haukaya minti na bezwe mru yambe katsuni amina ukanjafunga mkataba mina mru mira ya Mkomori iglo wajibu njentekeleza fikira za hangu ebonge ntsina mru ujoporo habanu ya nivumbele zina langu ngamfanyo video nimvumbele zina langu ngamjovumba shade makriminali ne mafujari warengensi yako ebonge gamumbosholo ni maraba menji nyondu kaundo ma dunge video yinu nano wajohidu ngabanda bangu gamumbosholo ni maraba menji yatsona mpaka na ubushurulia Mnyezi Mungu ajenlie wanduka wajoka ngwa ulopitali Mnyezi Mungu ya wanike unono roalo bonze roalo hundani Mnyezi Mungu ajenlie kandu waluha harumai behewa ya pirizo Mnyezi Mungu ya watowe warejei harumaze famiza hao insha Allah kama Mnyezi Mungu abenze na ubosha marhaba menji nibushurilie wa mji wa membo ajuu ya mitsamihuli mji kaundo nazaliwa Mnyezi Mungu ajenlie komba wanu waliongo wanono ya ujangilie ka omji wa hangu mtukufu na ado mji wa nsujini ikomba wanu walio wanono bao na ubosha marhaba wanama watukufu waheshen libru de Komor watinaudiwa za uwajamalifu wanadhifu na ado wanama wa habari za Komori watinaudiwa za ze media zonti pia zikorenga ze video za hangu ili ya uwene saukanasi wana wa Komori ngaso bangweni sonti pia ewe ngeabo ze jamaa pia salama dumlahani hizi tusa za Kiislamu za hangu nambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh narjona na wakati wa satena ikahala kalmauti haririhiza insha Allah
yabo zijama pia salama. Asantun, marhaba menji.